Breaking news ni amakuru mashya tukugezaho nta kiguzi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe. Reka nongere ngusuzana ariko nguha n'ikaze we mukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruwagaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wabikora kubikora akakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5 bityo tubashe kubana neza mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha kuri uyu muyoboro mugari. Nyemerera untize umwanya we mutoya turebere hamwe amwe mu makuru aba yagiye yandikwa n'ibitangaza makuru bigiye bitandukanye, byaba ibyandikira hano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange. Turaza kuba twakerekeza no ku mugabane w'i Burayi turebe amwe mu makuru y'ingenzi aba yabyutse arimo kuvugwa. Nyemerera rero muri aka kanya tuze kukubwira ko ni mu nama yaritegerejwanyijwe amatsiko menshi cyane, inama irimo kubera i Rwanda Murangora yahuriyemo Félix Antoine Tshisekedi nka perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na nyakubahwa perezida Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nama rero byitezwe ko igomba kuba yagarura umutekano w'ibihugu byombi, dore ko umwuka mubi ukomeza kugenda wiyongera umunsi ku munsi, aho hagati y'ibi bihugu byombi usanga harimo kugenda kwitana ba mwana ndetse amakimbirane agakomeza kuzamuka umunsi ku munsi. Reka rero tuze kugusesengurira bimwe mu birimo kuvugirwa muri iyi nama yabereye i Rwanda Murangora ihuriwemo n'abaperezida ndetse n'abandi banyecyubahiro bagiye batandukanye, abakuru mu bya politike ndetse n'abandi basesenguzi benshi cyane babashe kuba bagenda kwitabira iyi nama yahuje perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi. Turaza kuba twakunyuriramo gatoya ku ntambara ikomeje gushamiranya impande zombi, umutwe mu 23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho urugamba rukomeje kugenda rucura umwotsi rero, aho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma y'uko FARDC imaze kuba yakivugana abasirikari baye mu 23 babarirwa muri 15. Nyemerera rero turambure aya makuru. Ni nyuma y'uko umwuka mubi ukomeje hagati y'ibihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abakuru b'ibihugu bagakunda kugenda baterana amagambo, aho Kongo itahwemye kuvuga ko u Rwanda ari rwo rutera inkunga umutwe mu 23, by'umwihariko u Rwanda narwo rugashinja Kongo kifasha umutwe wa FDLR wasize ukoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse u Rwanda rugahakana ibi birego byose Kongo irurega, dore ko ibimenyetso usanga ari hafi ya ntabyo. Usanga ibimenyetso barimo gutanga u Rwanda rugenda rubihakana umunsi ku munsi. Ni kuri uyu munsi rero aho umukuru w'igihugu cya Kongo ndetse w'igihugu cy'u Rwanda bahuriye mu nama yabereye i Rwanda Murangora, bigizwemo uruhare na perezida w'iki gihugu John Lorenzo. Uyu rero akaba nariwe muhuza muri iki kibazo cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu uyu Lorenzo akaba yakiriye aba baperezida nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byanditse ko Félix Antoine Tshisekedi nka perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yasesekara i Rwanda Murangora, ndetse by'umwihariko akaba yiteguye gutanga ibibazo bigiye bitandukanye no gukomeza gushimangira ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo kirimo kugenda gihereza inkunga ndetse n'ubufasha bugiye butandukanye hariya M23 mu kugira ngo ikomeze kurwana intambara ikomeje gushamiranya M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni mu gihe ku rundi ruhande perezida Paul Kagame nawe yiteguye kuba yatanga ibisobanuro byose kandi byuzuye kuri iki kibazo cy'umutekano muke uri hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bagenda bashinja igihugu cye ibirego bigiye bitandukanye ndetse no gutera inkunga uyu mutwe mu 23. Kongo itahwemye kuvuga ko ari abanyarwanda ndetse ko abantu bose basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abanyarwanda.
Ibi ngibi Felix Tshisekedi yabivuze ku munsi w'ejo, aho yavuze ko buri wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ari umunyarwanda, ndetse by'umwihariko n'abari basanzwe barahungiye mu nkambi zigiye zitandukanye, kugeza ubwo bari batangiye kugenda bafatwa nabi mu buryo bukomeye, bamwe bakagenda bicwa n'inzara, babashije kuba bajya mu byabo. Felix Tshisekedi yavuze ko abo bose bagiye mu duce tugiye dutandukanye batagomba kuzahabwa ubwenegihugu cyangwa se ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose, mu gihe batabashije kuba basaba imbabazi ku gihugu ndetse no kuri leta muri rusange. Ibi ngibi yabivuze mu mujyi wa Bunagana, aho rero yari arimo kugenda akoresha inama zigiye zitandukanye, ndetse by'umwihariko akaza kuvuga ko abangaba bose babashe kuba basubira mu byabo mu duce mu 23 kigenzura, abangaba bose ari abanyarwanda. Ibi ngibi babishingira ko mu 23 aho imaze kuba yakaba cyangwa se imaze kuba yafata, igenda iremesha inama zigiye zitandukanye, ndetse ikagerageza kuba yacengezamo icengeramatwara mu baturage, mu kugira ngo babashe kuba bayemerera cyangwa se babashe kuba bayifata nk'abanyekongo. Kugeza ubu umutwe mu 23 ukomeje kugenda ugabwaho ibitero bigiye bitandukanye. Ubura aya masaha tuvugana FARDC irimo kubyina intsinzi rero ishingiye ku kuba mu mujyi wa Butembo hafi n'ikiyaga cya Ruka. Ahangaha niho rero ingabo z'umutwe mu 23 zibashe kuba zabonera kaga, aho umutwe wa M23 bivugwa ko habashobora kuba hishwemo abagera kuri 18. Ni mu gihe rero iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatanyije n'abafatanyabikorwa bacyo babashije kuba bagaba igitero mu birindiro bya M23 hafi n'uyu mujyi, bityo babasha kuba bakivugana abo bagera kuri 18 nk'uko byemejwe n'usanzwe ayoboye FARDC muri kariya gace. Kugeza ubu ngubu M23 irimo kugenda itakambira amahanga, ndetse by'umwihariko ikagenda ivuga ko harimo kugenda haba ibikorwa bya kinyamaswa bikozwe n'aba basirikari ba leta ya Kongo FARDC. Ni mu gihe harimo kuvugwa ibi ngibi imitwe igiye itandukanye nka Mai Mai Nyatura, FDLR ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yatangiye kugenda ishamirana n'ingabo z'igisirikare cya leta, aho rero kugeza ubu ngubu ibintu byatangiye kugenda bizamba mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu icyo twakubwira cyo nuko hafi na Butembo ibintu bikomeje kugenda bigorana, aho harimo kugenda humvikana ibiturika, ndetse by'umwihariko hakaba hamanuwe ibifaru ndetse n'imbunda n'amabomba remereye, mu kugira ngo baze kuba bagaba igitero gikaze ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni muri operasiyo ikomeye cyane umukuru wa M23 Generali Sultani Makenga bifatanyijemo n'umukuru w'ihuriro AFC Frever Congo Colonel Nanga bateguye bavuga ko bagiye kuba bakihimurira kuri uru rupfu rw'aba basirikari babo babashije kuba baraswa. Kugeza ubu ngubu iki gitero rero cyangwa se iyi operasiyo irimo gutegurwa byatangiye kumenyekana ahagana mu gitondo, aho M23 yamanukanye abasirikari benshi cyane ku rugamba, ndetse by'umwihariko ikagaragaza intwaro zigiye zitandukanye na drone z'intambara mu kugira ngo imanuke hariya mu kugaba igitero kuri FARDC, bityo ibashe kuba yakihimurira ku basirikari bayo babashe kuba barasirwa hariya hafi n'umujyi wa Butembo. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kuzamba, aho amabanda akomeje kugenda yitwikira ijoro, agakomeza kugenda akora ibikorwa bya kinyamaswa ndetse n'ibikorwa byo kugenda basahura abaturage, by'umwihariko bagakomeza kugenda binjira mu maduka, bagakomeza kugenda bashakisha